nasemkhandlweni nakwi-district yethu uKhuzani ngokuthi khumbule njalo ukuthi lapha eNkandla isizinda samaqhawe ilapha khona amaqhawe akithi nezingqalabutho zakithi ezaphatha lelizwe ngobunono zilele khona lokho nje kukodwa kusho okukhulu ngale ndawo yangakithi eNkandla indawo yomlando le njengoba niyibona nje ukuthi wonke abaculi bayafisa ukuthi bebengxenye yokuthi yonke into esuke beyenza bekwazi bengayishiya ngaphandle eNkandla ngoba eNkandla ila khona siwuzulu wonke obaqhamuka khona umongameli oqala kwaZulu oyesuka eNkandla iNkandla isemlandweni ubaba uGede ihlekisa ubaba uNcamalala owakhona eNkandla njengoba sasonke ukuthi umculo wabaSandi wafika khona eNkandla njengoba sasonke ukuthi umculo wabaSandi ophethe njengamanje endimeni yabaSandi owakhona lapha eNkandla manje yiyo lento ukuthi bonke abaculi
belomncane bezenkandla bayibuza ukuthi kanti yini lesenkandla angithi ubaba phiphiza benkandla nje bayitshela ukuthi nabazohlukanisa unyaka njengathi kuphika thina sijayele ingoma angithi Bize ngizomjabulisa njengomuntu othandwa abantu lokho kusho okukhulu ngomhla ka-3 kuDisemba yakhipha indamleza madina nesenzezweni
Abafethu sokulani nezwane. Awuthembelenze. Ngoba mangakushiya la Come on, guys, come on, serious. Oh, Jude. Vamos dançar uma oficial. Maior do que isso. Dançar uma oficial.